aso de awrade eno adini ye ne buhye adini ye na wotwena kwapro abetuwa die bra ye fra awrade ho bambo awrade ho asomdwe na ye de yakoma so ade so to awrade ne ye jai ye dwuma ne ye ma ye kru no mu ne ye ire no mo hye awrade nsa jai Kristo asafo ahodo ye deda no nyina hye awrade nsa se awrade babbo no enye kese so perfect service ye bra ye bom pa ye tia poronsam nyuma poronsam ne hyehyeye ye bom pa ye ese no ye ti na ma so perfect service e wo ho gather your family members to join some perfect service. It's time to commit the whole day into the hand of God. The Bible says we are not fighting against flesh and blood, but against powers and principalities, powers in darkness. I see any penny near to me, dear. Sumo ni sumo tumfo. Mo share every obi man so obi kuru so ya mama ha e mama jo ya mama che. Mo share every US ne Canada ne potem ho nyina e midnight ya mama jo. Mo so mo share every Dubai ne potem no e mid morning. Mo so mo share every UK London any oh my Ghana mo de morning. A lot of the back just say early momo, but just say early morning. Ebi asabre o ejuma ebi asabre o tekam ebi afe na okwa ejuma na bibi o bia oni yemmom enkamfo awrade de kase no enne ye fiada ye chiachia fiada fo nyina kofi ni efiafo nyina ye chiachia mo enne ye ni David be ya atwene meka David ana meka Jesse bana fulani ni no ye onyame mobruhu so no so a odifo samo sra no ho ema eye Israel no eye ohene David hu asem na meka onyontofo no yasem ba kwa de e was some 3 no verse 5 no o se me ko die na me die aso ade chi ye no na erade sa ekokra intina me dane na aka se me ko die na me die anso so onyame nsa no ankura me mo no ti no how ni amane abaye so ti ye mo bebere o how ni amane abaye so nyame abasa no ankura ye enti mo ho de chiye na katamada mo bodwem mo jari di mo afro sane no na chese nyame nsa no kutawmo o yare dawo nyina nyame nsa no hwe mfidudu a wa yade aso oda so tiase hwe mfidudu a wa fa hawo ne wa mande mo ebra so che bonya nyame waso mo Jesus keta ukoda so onya yare sa hospital on bi koda so wawu onya mi kokroko ese yare pass wa woda ne ba bibi oko review omre bia okoba no obi kwa wo mawo ma ode nyame no wo edeni nyame bata pe na fie de wona de ato wona ni amu yi omumu ni nyina ya chiachia mo bia ya meka se edu efiada se ya na mochremanfo omoma ka de kese omodwaba sofo ko mochre fiada okohu emu ya yiegu wa wow this shape been that from no ye dey yeah ma o shade
said the best I catch you and I say Yamin at the mine, Yamasa Yafa, the DNA Munyamonka. For Koshedi Pebi, yet not a Biajai will sick more time while Japadino Guho. Now or did that from there say Sameleme Jalo. Now Susu said ye did no crack or two bath Vimuna Gadino also for or that from na what a host na ye Eddie Guno. So say any panel ne Jacquisi Papa B. Ne ka Papa B. Jawko. So for the Yakofa at the Pia, it is said the Edison bag you, they be made in the patch of not ya 2 zip no more. Nippy and Americanos. In Kwanyano, and Sompo. I thought that I could hospitals in the question near my cost. It's a mother about Jim said, no more do more for Sunny. No good that for now. Won't you mean never dear see? No, why it's your food. Say, I never dear see. Yamia Sam, so I was some 103 verse 1 to 2. They have never dear say. No crash, crash, no more doing crash rate. Nama we fin in your opinion. Fin in New York. Oh no, I don't fool so in our chair. I don't fool so in our chair. Now saw ya the winner. Oh, ya the winner. You train your mere self at the radius. Thanksgiving time. Okay, I'm off and tango.
Jesus Christ. Yakupon shira pisa o de ase anu. Onyankopon kania no ni wanim ene baby bi obeko bi. Ene weekend si Nyankopon kania no ene wanim. Mekanya na meka oja fedum no. Now meka the pillar of fire. Yes. It is right for the any free Misraim cocaine and Jojo. I'm not paying on your mechania. A brass will say a quad doma in one name. The Bible says a kuma buya far. Yes. Oh, yenti mean pin quad doma in one name. Now say a kind Romans chapter 3 verse 23. But see if we say Unyana ye bonne. Yes. Boy, yes, sir, rather hot bonnet. Oh, my God. Akumamu, Adunimu, Yemu, Jesus, yes, sir, rather say a fumo radia, a rade on Fancha. It says Psalm 51, David can say, a radifa Aduranya day. For so be an eminent to be rather more akuma for conversion time be one necessary rather for so why ye the omaye the okra ye oyera ye obuafobia ye wabusu ni bi edimusu ebesi awrade no nyamkwan no Kristo moja hwegu Calvary ahomache anopai ewie bebe bi ohwe bia awrade mfanchaw na man kai se man rem fisa won share link no e ma foforo so follow sabre confession time bi o ye bom awrade apostle right for yes for the Jesus Christ. Bible says I yakuma mu ye Friday na me pongwa adonwa hwere. Oh yes Lord. A brasso say eti onyankopon asa. It's time for the word of God. Facebook could also mechia Nana Jesua, mechia Abigail Echampo UK, mechia Root Asamoah, Saso and mechia Root Esumeni Aisha Dauda,
ne dodo no a mechiachia mo patient mechiachia no onyankopon mombru hu ne nanemutie no entom so wa wo hweye na ofule wo TikTok no sida worship center mo share link no ema afoforo Suzy so emechia e wo be man so obi kuro so Sompa first service yes jai o hawo ni nyina mo mewrade na awrade beye we can say jai how ni nyina mo mewrade na awrade beye obi biara ojai ne how ni na mane no mewrade no awrade yo yes Lord so one of the one who to asafo awrade what say Zion bo him da and found baby be yes my God it is a what Isaiah 50 Isaiah 43 now verse 2 no Sisa una mesubonti mo ono na wo yes Lord and then minimum asrochi a bowo minim bebe bi abrabo ne de wakotu ebi kuya de ebi asori wo dua so tuti bi bi say won say nti one pa woni and so katrama kekeda wa bodwe no mo eno kra no onyankopon ene wo edin yes Lord eju bibi a wo kuya de o ma ukuru oyire wankasa mu ya yade ni nyina mu mawrade na awrade beye ono na o kan say orempa Orinyao ono no ka kira wo se ne man tampia no mo eno de sa ne yarewa wa wo hwe Tada 1 TV ja wo hawo ni nyina mo mawrade na awrade beye utie ya Sompa radio ja wo hawo ni nyina mo mawrade na awrade beye wo hwe Facebook ni YouTube TikTok ja wo hawo ni nyina mo mawrade na awrade beye obi so tie ya obi hwe ya o se me man nyina esai me man adwuma enye man awade o emu day my God obi so say na adwuma na esai obi so say na ware ego se jai ni nyina mo mawrade na awrade beye jai ni nyina mo mawrade na awrade beye obi ni ho ode ne ho ato awrade so ama na anim oh Jesus obi so hwe obi tie o se ono so wadi suja che o se wo nyini o se ne mani nyina sam ho my God o se efi o mani nyina sam ho ma no kwa no wasan ya ba obi asem kura ye ne yampo ne se o se ne pan ba ma brabo ma me hu kwa o be faso akopo ka de ma ye mo wan se na nipa na atwe ho enya ba ko enya miino ayeko ayeno ayesan je meka cho se jai ni nyina mu awrade na awrade beye obi so hwe obi watoboni mu ensawie mu ensanu mu adwamabo mu akoronu mu ninuama ekeka ho message jai ni nyina mu awrade na awrade beye awrade de ka nensaka soro Damascus oh Jesus also nyame de nensa ebeka amen and what was she na wutie eninti na Sompa first service wo ya Sompa first service enye radio ni TV program kweke e program anyame 2 minutes na wo dey eti jai ni nyina mo mawrade na awrade beye ene wo hwe me wutie me wo so wonye papa bio wo se de ni pa ye wo no ena mo binti ena nipa wo bua ne nti ena wa ware ego obi o ware wo bua ne nti ena wo sasifo ena wo investment ni nyina aye busy basa mo remfi se nipa ye wo bone no nipa o ye bone no it is said the osofo udi sika to bank okay aye deposit that's right and or deposit aye den ya ibi yama Ento de jani nyina mu mawrade na awrade beye jani nyina mu mawrade na awrade beye o se do tu amana no na de omu ne bube bi se mro bi so no bube na bo adam ye ko no so enti o de kwaso aftre se ya mre papa ye oh Jesus ye be kwaso papa o de ye o ya mawrade yes enye ni ba yes
Mesi jani nyine mo merade na erade beye na onti twere no ose won na otan ye no omo na ye nya won papa omo na oyo won papa no ete se de wo so ejasama wo tim ni nipa bebe ujansama no be ko wo so amen enti me se menya papa ye yes obi se ma bom paye sa ese kura me mom paye biom ebi kura aja sore ebi nkwa sore biom ebi nsuan bible bi ma me won se nyame ase papa obi etwere se no kura ache nyina nsa wakinka ya amen kan cho se onyankopon de ena ni fie na ye na de na mre no so a ena nyame kire so oyonya nyame mre so ya wo mezrim no ye hwe basa odi ko ji ye na ja ye seni o Kenya ne ho wo mezrim me mpa ni se bosu mi se nyame Kenya ne ho amen ene friends a Kenya Kenya no ho wo dwuma mu amen fie wo abusu amen afi na fero ne na trankodwa na mo twaadwo se mo ajapade nyina mo nya bi wa ha Monfa de bi omo monfa free and then yamen kasa ma wa amen na boso me nyina me no kasa fa onyankopon srahwe God's visitation me no kasa fa onyankopon en srahwe God's visitation obibia pese onyankopon ebesra no onyankopon besra no onyankopon besra no e ya bibisa say enti no oye die ebema nyame beba besra wo eno de ya nipa enya no ena nipa so ntime mi say osofo ma hu se nyame so mafo ma hu se nyame sra manfo die na safo no yo ya nyame ko sra wo die na me so menya onyankopon ebesra so hu kane bia wo bi fi hu electricity eye inyinam kane a osofo nye solar na eye electricity power na any fan energy the free by my God timpay for say baby who see wo bia ejashase enti anam me no kasa say ko te say colonials amofo kosra na dia na omana ne shabremu aboafo na nyame kire no so onko yopa Simon ni fi na monte empoano no na chese Bible say nipa ye friend say colonials oyo sra ni soldiers Bible say number 1 no ade felony na enye se osura urade number 2 no yes oni ni fi nyina sura urade ti be bi say onu fi for what to say onu ma what to say onu kun to say no iriti bu sura urade number 3 yes na oye mobromade obi hwe mo bi tie mo utimu dendenden wa o yere po o ye bibia ma o yere ya o ya wa o ku o ye bibia ma na ya o ya wa o ma o ye bibia ma na ya o ya wa o papa no ma o ye bibia ma o ya o ya Father's Day ye be kura no o ye bibia ma o papa me ka o papa wo o dwaro nsem sam na che no kwasem wa obusuafo oye bibia mo aya oya bia wa boa open oye bibia ompo enye se osofo oye bibia ma no se oye na ye keke so akere no o kire ni sompo no how de wa fra won to ma de o ya de da ho no de wa manu hu da no e bra nwoma nyina ye de ma wo osofo de o fra won to ma de o bo awo nyame afra nyame akwa ene nsempe na o kan fa no my God eba sara nyame nsra hwe no emu be ye de pasem was no bomb pie da he pray always o bomb pie kakra was wa bere o bomb pie kakra o se kra de wa ba mabu sa me no kasafa enti die na be ya onyankopon be ba be srae ene bi wo twere sem no ka Zechariah chapter 1 verse 3 to 6 enti nyame asem Zechariah chapter 1 verse 3 to 6 enti nyame asem na kachile won se sasa for rade sienie mon sanmra menchen na mesan maba mon chen asafo rade na osie monyese mo ajanum a kane adifo no epai kire won se sasa for rade sienie mon san firi mo kwan mone ye bone ne ho na enso wante na menso
wantie me awurade asɛm nie mo agyanom ɛwɔ hɔ he na diifoɔ no ɔtena hɔ kɔsii daa nanso me nsɛm ne mahyɛde a mehyɛɛ me nko adiifoɔ no anto mo agyanom anaa na ɔsane na ɔka sɛ asafo awurade sɛdeɛ asafo awurade dwene sɛ ɔbɛyɛ yɛn sɛdeɛ ɔyɛ akwan ɛne yɛn ne yɛyɛ tie no saa na ɔne yɛn adi no amen. Amen. God promised visitation to repentance at Sompa FM. God promised visitation to repentance heart. Also for and then Yame Kasa Chere said, Nipa onu Nyankopon Timiko Srawono. Eye wona wasachera. Na wakoma eye den. Yes. Edimon. Enti na wakoma ti say. Enti obi a pese Nyame besra no. Ene bosomi se obi a Nyame besra me, esame yade, erare besra me, we moburuni, emubunu ade, we sikani, aso mini apomode, we ohiani, mamesika, o mi obibibia bi, aso so mini ba, erare besra me mami bi, erare company no factory, eya me bisa se, enti wakoma no, wasachera. Ya semo. Also for one say Nyame kaye. Yes. Say tete no. Do na me di for na for kaye. De ne nsema kaye ne say timuye de a. Awurade mre bia nipa akoma frɛ awurade ho no. Na awurade so akoma efrɛ nipa. Enti ne heme ya empire oboy no. O say awurade wa twa no mra nwuma no say. Say ya fum awurade a. O so oba bete yen. Aba ne say eba wo nkyɛn a. Bobo na say ya pete ya kwa asase anu no. Enti wa wo hwɛ me na wo tie me. Wo pese bosumi nsien ne bosumi aka wa fi mu. Nyame besra wo no. Me bi so wa koma no e wo hefu. Nyame hia koma emotie. Nyame hia adwensa kyera. Amen. Bonen ketenkete no nyame pɛ. Ahoya nketenkete, eni bren ketenkete, nanti twitwa nketenkete. Yo wuye bia nyame hwɛ. Nyame mpesa. To pese nyame besraw na ɔma wo hyɛbre mu aboafo de a enefia dai de mede jaw se wo pese nyame besra boso meni afe no bo modern ha se obesachira efri wakwa bone ho. Oh yes. Why a day nyame ba besra. Amen. Na obi so adwene se de ono monsa your boy your mind do ewu na ye bone. Because of Bible said you nim papa ye wan ye no ye bone man no. Se nyame asem ne mra asem so wen ni so me se ene ye hye homeda ase bo kira ye homeda enuanom memeda kwanhwefo me mo nyina de be yo godo. So unim se wo say eye mra na wo say homeda na eye bone na wo so a wo say na de chen kwasiada fo nyina me ma mo praise the Lord. Hallelujah. Ya so bien kamo na unim se kwasiada eye da ye de kosom nyame de na hotwe ni nyina ma sofo osefa nansia ni nyina fa ye wodwuma na eda ba ko pe fa som na even time crowd de kwaso de crowd de kwakosom nyame eno kra no eye de be osofo ye bone efri enefia day eko ye chi kosi duada no osofo mre be na nipa de kodi nyuma so bia ahomache osofo wo no nika ejira ahomache jira aka gwa ho peka wona owoka edi traffic so sabra amfo dudu won nyuma mu da ko osofo eya koso amra na about ko he ko bantu madwam ko he ko central market ahodo race cross meka kumasi ase ye konkren so e ko nwanu mu hwe na e ko kepkosi ne nu te chi madwanu ne nuama amafo de ka dada anso da ko pa o de somnya eno kra ye bone kwasem wa kuma ni nyame ho. Yes. Akuma no wa hefa wa kuma no wa adwuma ho. Ena Nyankopon se wo no osra wo no eye wo na wasachira wo na adwen na wa kuma no. Also for me nyame hwe ede ko sra nipa ede ko
pagya nipa firi mu di nipa firi atechem di nipa sima poma atwa so di nipa firi sumena so bola so hye nipa ni munyam eye nyoma nketenkete. Yes Lord. Akoma enti wakoma no wahe Jesus. And I did see you be there, Radias crown and no order. Oh, there, Radias, and so what to make social media no so, phone no TikTok or no, what to me, see, yes, sir, or so full, and your mate is through. Wow, no share. And a year, my person, yes, sir, Radias, and when I did this, Radias to me, yes, for Jesus, Akuma, meet me, I at the absent, or said, Makuma, when they are Kuma, a boy, Akuma, Gassa Rape, and now pay, but there are some panel. I was so perfect service. I was so perfect service. I'm not doing. It's my share. It's my share. I meant to be messed up. I don't want to mess up. I shame a day. It means soon here. Come and me mail. Now, was also waiting my best. I was waiting my best. I'm a general sense of a bumpire. Erade sumimo mama koma foforo koma emutie erade mame mewo na wati ma besra me Prayer number 2, we are committing the whole day into the hand of God. Ye to the morning in our shall radensa. Ye different any fiba. Ye different fiba shall radensa. Me say okay, Deuteronomy chapter
28 verses or say Shirabe can wo different. Oh yes. Then Shira can fiber. So now we can Proverbs chapter 16 verse 3 or say for we Juma share radens. Yes. Now she share a big team. Kasa rade. And a day put the mono. Share radens. Freedom me fiba. I am committing the whole day. Into your hands. Open your mouth and commit the day. And then we can say, Radema will seek a 7 year. Amen. Radema wa pomodin ye. Amen. Wakuma swabe emremo. Amen. Adibia ayede Radema ninya mere. Amen. Typo amen prensa. Amen. 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 Ye bompa ye say any evil agenda, any evil dreams that ye be a waso. I didn't so born be ubias fa o ma ho ye sign no obonu fo ni hihye ye bia ewo ene day ni weekend see mu bebre wo pa tutu kwan wo appointment e ye hodo ene nyu bia na etu kwan okoba emu accident ye sign kasa rade obonu fo ni hihye ye ene day weekend see mo menye ntumo ye born no by a body to move, sign on, or yes to them, any evil plans, any evil agenda, I roll back, I break out, open your mouth and break out.
Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. So far, I roll back na ye me day. Yes, Lord. If you say, me busem eti edunsia yimu edunsia yimu edunsia 26 27 kasi di omunu boba no besa eden so kasi di ofru aban no otu amana no so enti obi hyehyɛ bibi bɔne ma wo awurade ma no mo adane amen. Yes. And now what will show me a would team me. And then the bomb pie said, Radema Sika Semunye. Amen. Financial breakthrough. Amen. Financial breakthrough. Amen. A rather restore Sika Sema. Amen. I be a influence some a rather restore. Amen. The bomb pie mouse said, Ubibia Yaria would team me. I had some torso. Amen. Divine healing. Amen. Save divine healing. Amen. Save divine healing. Amen. Bibia Oshemia and no appointment be say Europe, Asia, America, Australia, continent be a my Ghana mo a rather yami favor and torso. Amen. Receive favor from God and favor from man. Amen. Receive favor. Amen. Receive favor from God. Amen. Yani penny madom ni yanko penny madom. Amen. Obibia Oshemia utime and net sikasam why oh Jesus and net Nyankopon emesika proma. Amen. And obibia adebia here what the bomb pass a radin connected destiny helper man. Amen. Radin tree shebre mo boa for man. Amen. Nyame kai wo mano. Amen. Kai wo dwuma no. Amen. Kai wa wade no. Amen. Apemfo nyina me de mo dosu ko Yesu moje. Amen. And obibia wo hwe me peja adwadufo nyina ba awrade nim mo mo store sakase ne nketo mo central market ahodo mo ye bojo ene me frato for mama. Amen. Me frato for mama. Amen. Bi mo store mo komo nyuma so Nyankopon ma ye nto ye to so ayentua. Amen. Mo akwakope bi ato be bibia mo ko bia mo nyanu ma papa nto. Amen. Me bompa ma obibia wo hwe me na utie me na ene koto nsem ahimfie nsem bebia wonam bia ene nyame ntwetwa nye wo. Amen. Ene nyame nkai wo ne den. Amen. Ene wo wo hweme na wotie me na ene ade bia hiao wo ya wo hwe nye ye wanim ye aguase se Onyankopon anya wadoye. Amen. Onyame nye wo moburu ho ade. Amen. Friendship ma. Amen. Ra dance ma. Amen. Ra boafo ma. Amen. Beni madoma. Amen. Beni madoma. Amen. When to phone nyina me de makwanto share radensa. Amen. Pai dia driver for share radensa. Amen. De mama kwan so jojo. Amen. Raden twe eya passenger for mama. Amen. Na mo cars na ensay. Amen. Bompa mo wa wo hwe me wo say etie me. Ene anopai efia da weekend see wo dwumadie bi eyie wo party ukọ wedding be me bompa say weekend say baby okubia nyame ma ho ban. Amen. Ma busha no ba mo ho ma asem. Amen. Aba dwuma ye ne ankorakora dwuma bia de mo hye bradensa. Amen. Nyani pe ni madom. Amen. Nya Nyankopon ni madom. Amen. Siwie. Amen. Tene so kraye. Amen. Amen kesepa. Amen. Amen kesepa. Amen. For more Facebook ni YouTube ni TikTok na ya mon type amen kesepa. Amen. Hallelujah. Amen. Sabre me be tetefo na tum na efri edadwada sa besi okwada no me maye bompaye me say frena bompaye frena fa wakoma so ade ene
me be for that to mo follow Sompa first service. I already am my dance here no. Mo so mo friend am for my dance here emra. Na dance here ye Christopher Nyamemma yakodie ba kwa edidi otwe asene so kode. Na oka edisem woman na Revelation 12:11 na see na mo gwama ni moja ni pama dance so edi otwe asene so kode. Nti a dance here ya akode. No man on the good screen so mo hwe TV. No man on the good so mo muti radio no eye 0557 000 967 967 0557 000 967 0553 53 89 0553 I'm in front of Flafodika. Praise God. Hallelujah, Papa. Obapa udini baby okasefina de na radio ayama or Sompa first service. Papa, kasefuna fu so na yitua. Radio de brabo de na si o de African Sackey Kwapong. Hallelujah. De radio need you. Radio a one wa friend di ni ye no so ana mana dance here. Amen. Among from Sompa. Amen. Amen. So beti me friend no de wa dance here bre radio. E was Sompa first service and so praise God. Yeah. Praise God. Hallelujah. Obama on neso kakra udini baby okasefri na de na radio ayama or Sompa first service. That's all the Hallelujah. Hallelujah. Amen. Erade say yen son enuma so no wishira. Follow Sompa first also nyoma ye to. Pompa say twa tofo nyame say wajuma no Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasefri na de na erade ayama or Sompa first service. They can say free. Kafo. Yamia yemi no na amane. I just said we no necessarily feel Hallelujah. Eradia wa fra yada wa sane yada first service. Adebi akabi erade fa domino. Amen. Na kuma so de mrem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasefri na de na erade ayama or Sompa first service. We dem too much isa. Ebrei de eye bra ye di adanse enti ye wi a wadwuma no ye de be share rade sanity. Praise God. O wanti ba nyina so san bra bi. Praise God. Hallelujah. Mama odini baby okasefri na de na rade ayama or Sompa first Sompa FM. No, how by your son, Baba, and Mama giving you there. Was so I can come back to me to me. Praise God. Papa udini baby okasefri de na rade ayama papa. Hallelujah. Like I said, all lances no cow ya dobani. And so no lances in your radiana mubiswamana and near flesh a shebremu abuafo. The course for bomb pies and radi to incident go to man. Amen. Kaitumanaso. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O papa udini baby okasefri de na radayama e was so papa. Ba cho ya friend me kula do me ka sa fin kwanta ka sa happy time. Me friend ma bo mpa ma me wo ma juma ho. Ya me adom na wo twi mu atofo abapa nti se wa de so mani mu susa. Hallelujah. Amen. Ya wa shenyu ma papa se wo juma no mo. Erade be kosoa tere wo juma no. Me koso bompa se nya me fratofo ma. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, take out udini baby okasefri na de na rade ayama papa. The patrol, maybe that it's a bit about now. I give a credit to the son. I will be a come upon all the kind of woman. I'm on the
mate we ne de eye bra ye di adanse enti ye sane out na wa frɛ na ye no wa bompae na wa tima afa okɔ. Praise God. Hallelujah. Papa udini baby okase free na die na Awurade ayama wo Sompa first service. Pacho mi kasa to yi Kristi. Mo. Anda mi na mi pese mi ba obowa ukuyare kanyamia do. Yada samya. Hallelujah. This Awurade asemba on champion. Ewo oyibi, ewo nkra ho. Awurade nkoswa sane yade. Awurade mana pomoden kura. Amen. Amen. Also obetimi aboy wure mu na ode wa dance aba. Ene ye fiada Sida Worship Center efiada bia ye mpa bokese efra no pa 9 o'clock ya ope bebia ko pompa ye fiada ya obetimi ene ya behia bopae. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. Papa udini baby okase fru na de na Awurade ayama wo Sompa first. Everade koswa na bo mami abane na busia ho bai e won krai ho wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ujira so. Hello. Udini baby okase free na de na Awurade ayama wo Sompa first service. Nyamia wa ma adwuma na akosto no de aka bia Awurade nsa nyama ma wa dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na de na Awurade ayama wo. Hallelujah. Mede obano dosu ko wo Yesu mojem. Aso fose ya neto amafo ba. Ya ademeti omo wo hospital. Obi tibi kudi na otwe. Na otwe mienu. Na neka. Nti nyame sane ya de se ya. Na Awurade sayeye. Se ye de Awurade ase. Mede mo friend nyina dosu ko e wo Yesu Kristo mojem. Praise God. Hallelujah. So me do the say kaka na mo menu de woni Mo. last week me mama and so na ya lebo Mo. de wo kuma se test de wo ko produce university de wo akra ha mema pe lu oba ba ko omu nyina ko da hospital 1 week pe kan so Yesu adom me fu ma mo ne me bom paye no e de omu nyina ti afo omu ya bia asa ko de su. Hallelujah. Me bompa ye do mano ene wa busua no Awurade wono wa obi man so nyina sira Awurade se nyame koso am mo ho ban Awurade mo wa dance. Amen. Amen. Se mo am frɛ nyina ana producer obi gira so ma me for the last one ye mere no ko. Praise God. FM. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free de na Awurade ayama wo Sompa first. That person ma ko ti am ka to fit egu e wa do ahwe so ya mo ban na me la ade hu mo me ka to tia ni me busen na de Awurade enti ya re ne te sen eya mon kan de Awurade aye na nkasa na sebi won on sum nyame won on mo mpa nyina nyame boy wia to nsuo no mo ho adetiye na de e nwanwa ne se Bible so ogili ni ebe ko so hwem na Awurade be gina efiri so hwem o se na me nkwa hodo amagye mo afiri mo hawo no mo ti nyame ti ofiri mo no na kyerse nyame aye bi enti no na ye ka hye Awurade no enemonya mo amofre nyina ye ntime mpeke obeso wo ha oso fra onya kwan wura mu ye numbers ni nyina eye WhatsApp obetima ye no wo eye voice message na odi asane ye bebo ama afoforo so atie sabre na ye kwakofa no nsia kase mpo no e de abere wo ade bi opese
me boss on pie me peja de share rather fresh nyame tumi nyame affording Jesus pawuremo amen o yesu temu isona ni yesu moja o funds o documents nyame favor and toss yes amen amen yan ko fa no nsia ka se bono emre have a good day bye bye wante unipadua se a wote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hodin yare bia woni efri timanu maduro abra woni yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sayare wo 21st clinic no yare a amanfo titunya bruchirefo enim se yesapa no ene yare afa ne se sciatica se ye kase sciatica eye nhuma bi a efri osisi achi se de hu screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na atwetwew eye wo ya itutu titunya najo itimi kan na ba kopɛ se de hu na ema se wonante akakra na ye wo ya untimi na na so etimi ma mpaboa akra mpo wura uhu 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewo ni efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enyoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yemu nyoma nyina no etwa ho mfoni ne ye hu ade property a haw na ye wia ye de ebibidru a ekwa anim ye ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de emawo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre mu no dodro na no efri yenuane di mu enti se dro foforo ekofa yenu akwa ewo sendo no ehotie esono mfidi a ye de hwehwemu ena sono mfidi a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen sui na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Techiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wo hu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen sui Sompa na yenchro yaso ya ebenwo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachika se no eye wo ya etutu wojunso ntentem ohunam nyina adwa se de mukwa ye ohono kawakoma tuyem fre ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161